Hello viewers, Impact TV Sandok Cheriba, Mami Mapao Maying Tabi Bum na Mapu, Masigi, Marifu Suda Episode Sida Taram no Cheri. Mamang episode Kidamak Tambira Kiba, feedback, and medicalization sing Gidamak Tasu, Tagat the Fondoche. Nasigi Oina, Karikar Mapao sing Puzers Liba Habi Tanzidi. Ahano Pao Oina Tanzidi, Yek Salah Films Production Gi, Jinku Haini Tondana Putoka Daba, Manipuri feature film, the Yaifatoni Mapao. Adik lam kai haina ningthonba IMO feature film release tawkiligi mapao na ani subadu thamte. Ahum suma pao asina ima laising inat loisangi chingu ya kairol haina ningthonba video album release tawkiligi mapao. Kids fashion show gi paudam na mari subong pao oina thamte. Mga suba amadi aroy mapao asina iramdam asigi mafam kayada Christmas celebration pangthokiligi pao. So viewers, nasigi aham pao oina thamzariba Jinku Haina Ningthonba Manipuri feature film amagi Yaifatoni Tauram Hairo sa pangthokibagi paudam asi muingan. Yek Salai Films production ki banner makada Jinku Haina Ningthonba Manipuri feature film ma puthok nanan bagidamakta Yaifatoni ki Tauram tha sigau ki batang taramangada Hairo part 3 ngaro thel da pangthokrai. Feature film asida kaifa ningthau amade Radhe Sham Moirang them gi mayekta Arun piano na music ki thaudang lauduna Arvin Soiba mamade surma anina sahek tamgadori amade Sanathoi waheng na makeup galipan costume RK Surji na camera amade editor gi thaudang sing launa kadori Rajkumar MZ amade Dinat Sairo manina producer oiduna putokadru film ase Love Paradise the process tawduna Lucky Ilangbam na assistant director amade Git Yumna amna director gi thaudang sing launa kadori amade Saknairba Mamiroi Silaiba Bizu Ratan Lai Zoe Bidia Modo Bala amade Linthoi chanu na maruiba Mamiroi singoina saktam langba galoina na kaifa ningthau busu introduce tawgadori Aso ingam yaudana athuba matamda tumna malosin biduna iramdam asigi sini lovers sing da anawba mahau ama piba ngambo oidu hain production team da yes Mathangi lokachariba Adik Lamkai, the true guidance Tiny Ningthonba, IMO feature film release tawkiligi mapao asi muingan. Lanu Films production ki banner makada chongom pipana kudol tamdur Adik Lamkai the true guidance haina Ningthonba IMO ki feature film ma chatliba December tha sigau ki batang tarani thoida TRI Chingmairong the release tawkrei aina Adik Lamkai haiba film gi IMO feature film ani subagi antagonist haiba tare villain gi role play tawbuni sigi khoina chahi mabuk changmane si film semba je aigi damaktadi aham experience ni acting da aina yamna nungaiba experience phangjai adagi director amasung producer adagi camera team moi pulaptagi cooperation phangmana ai khoigi sigi project mai pak po oibani aduna aisu isobi am thagali sigi film project macha oijargusu koi IMOL community ama oina culture plus khoigi jatta chatna bakari kara koina utpa yaba medium phangbaji shol mang thagali Senjau pai businessman amana khulgi lambundo gi wang mada corruption na da honor kar kunja singna matau karam na love peace amade justice ki damak lanthing na kibage habigi warida yumpam moidun pan ka film masada strategy tiam na choreography Roger ngangom na cinematography amade editor Zeni Kurai amade Payal maibam na makeup ki thaudang sing longnari CP Dalung Aimol amadi Sarat Sartogi Sairolda Zampu ko amadi Jonathan Aimol gi sahek kaloina Dalung Aimol Rila amadi Thangso na ahum na sahek tamliba saishak tamliba film asigi story dialogue amadi screenplay CP Dalung Aimol gini second Aimol feature film release tauba numit sida aina phungdo harau nungai bagi khara phungduk chage maram di handak chi aina putok chaba film si handak ani suba film haiba tare asina khoi mayamna ai film sibu yengbi balak pi bagi damakta ngamkhai leite na thagat jari adu ka loina ai gi maru mapang mayam chu kari aina awaba shooting tawba numit sida ngasi di harau bagi lakpi bagi damakta hana thagat jari aina film sigi director masung story writer screenplay duga singer chu oiba duga khoi lyricist su khoi ki Pulap oire, kogi Adik Lamkai have film se, kogi
magi real theme abdi central idea haragati koigi achumbagi lambi da lamjingbi bese koigi society sida yam darkar ore ko si society sida koigi art through arts da koi achumbagi lambi se society da kamaina udhangani habagi asa da koina puthok chaba film ni CH Papa Bala Hizam Amadi Detention Silona Maruwa Mamiro Istingoy na Saktam Langliba Imol feature film say Loveson Imol Amadi CP Dalung Imol Anigi direction galoy na Loveson Imol putok panay पैसा ले न पे गिरो कसो खाले चाहिए नो निमो ना रिसर्च फॉर्म ने दी हो रेडी को न हम जो कोई ती लाग के था पियो नम निमो तो ना अपा कम लो चाहिए कर के हे लगा ना सोए को साल नि मतो असोय निमो कई रॉकेट किंगसन कोला Imol Furup ki film asi miyamna pamnaba mapung phaba film ama soidan oisanu haina thamjani. Hauzik amok ima laisen inat laisangi music video album Chingu Yakairo release tawkiri mapao asi ibu lani. Imalaysam inat loisang ilil na putok pachingu yakairol hai na mington ba maitay singi nat kamari le na ba video album ma chaliba thasa gi kuni thoi da phone kray Imphal gi manung chana nongpok singu thong da leiba ilil gi loisang da pangtok ki ba thoram maduda saruk ya khiwa video album ma gi director Oken Amak chamna iram dam sidagi hogdok ki ba sagol kangjay amade mafam kaida phangdaba sirui lili kombire amade sangai bu saithaduna malem da masak utner na bagi wakhalol da video album ma putok pani hai ba wafam Thamlaki Manipur gi lamdamda originality ga oina lairiba siroi lili kombi rai sangai polo gi horpham oiba asigumba tanglaba potsing asi album manung sida hapaga malem gi miyamda masak wonba Manipur se asumba gi posak yam leiba lamdam amani haibasi haine na hona jaba adumba video music amani album asi miyam na wangkai panthau hai na khangnaba laipaluang gi mayekta urban soibam na sayek tamduna amade saknairba mamiroi biju khaba ready anil niki amade poraina saktam langli akhoi gi lamdam kanglei pa jingsang pareng na koisin ba akhoi gi lamdam kanglei pa jingsang pareng na koisin ba sangai popham malem ni shiroi lili gi leisat phamni loktak lai dem bigi lai jana sagyeng mingsil hoi balam marjing ibudhogi sadong sa sagol kangjegi haurak phamni kombi reina yawolo salai tare nondol tamna pai halasi salai taret ki fira Album asina pining liba message soidana miyam da yoba ngamduna matik magun leiba album ama oisanu hain haizage matang swaida atema break ama khalawdana bagi tanja da lawzage khongle yang hanjarake impact tv gi ei taguna
Break ki matungda mayambo amukta hana taram na okcheri adung ni miyang tabiriba is the Impact TV da sandokcheriba Mami Mapao. Hauzik nga sige mari suwang pa oy na thamjariba iramdam asida tang na thokpa amang oy na kids fashion show ama pang thokhibagi Mapao asi punna miyang tabi. Iramdam Manipur sida toina thokta madi pungning thogan ngai oiba thorama moina pikliba angang singbu mimang thokpada akiba lehendan na pamadi makogi talent khangdok pangamnan na bugi pandamda kids fashion show 2019 hana mingtonwa fashion event ama hotel Imphal da tha sigi hokiba tang kuni thoida pangthokre shutter speed photography na sinduna pangthokiba fashion event duda sahi ahumdagi taramari fawda leiba angang yangkai marina participants singoina sarugya kibaga loinana Manipur film gi saknai rabi mamiroi bala hijam amasung shutter speed photography gi managing director waripam sanjoy amadi mahaki loinabi punamna jury members singoina sarugya ki. I hope you all will enjoy this event and appreciate every child on stage, because this whole event is not about the competition, it's not about the first, the second or the third. It's about participation, it's about the right spirit and enthusiasm of the parents and the child who's participating in the event. So that's it, nothing much to say. All the best to all the kids, and I hope we'll learn something and we'll gain something, we'll groom ourselves better, and let's hope for a better future from this little essence of our society. Thank you so much. Coming up next, we have our contestant number 25, Mr. R.K. Lino, who is 10 years old and number 21, Miss Rosel Hamzam. She's 8 years old. Number 22, 5 years old. Seram, she's 7 years old. Next, we have contestant number 14, Miss Christina Ingudam, and she is 10 years old. She's 11 years old. Coming up next, we have contestant number 18, Miss Christina. Coming up on stage is serial number 37, Mr. Yakov Tamsin. He's 4 years old. Next coming up on stage is on contestant number 28, we have Nondomon Cherry and coming up on stage is serial number 34, Mr. Chiraksana Sobam, who's 5 years old. Let's give a big hand for all. So, coming on stage next is Mr. Chiraksana Sobam, contestant number 24, and he's 5. And next we have contestant number 44, Miss Suzaina Sinam, and she's on special appearance. Guardian yang भी बता रहे हैं कोई एक स्टेशन पर मिक्सिंग हो रहा है मिक्सिंग हो रही Sanvi Prasad. Okay, we are a special appearance model for tonight. Cell number 48 is Aribam Nilo, and cell number 49 is Suzaina Sinam. Lumisa Bhatke, contestant number 40, and he is 3 years old.
ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯆꯔꯆꯁꯤꯡꯗ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯔꯣꯜ ꯁꯛꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯅꯤꯖꯈꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯇꯤꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯏ ꯕꯦꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯆꯔꯆꯇꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 24ꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯏꯚ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯋꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯩ ꯖꯒꯣꯏ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ 25 ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ 2019ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ 64 ꯁꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯀꯣ ꯀꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯩ ꯐꯥꯎꯕꯤꯒꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯖꯤꯖꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯍꯣꯏꯒ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯏꯒ ꯎꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯁꯦ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯌꯔꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ khara gyan tarabra khangde nungai base nungai bamse khangde handak se khangde. First of all, wish you all a very Merry Christmas and a prosperous New Year. So there's not really any message I want to say, but have a wonderful Christmas and a happy New Year, and may God bless you all throughout this year, and may you achieve and overcome any obstacle in the future, and may God bless you in all your endeavors. So thank you. Kumai asina iramdam asida mara chetpa ing tappa nungai yaifaba nuksi chanaba lamdam ama haibadu soidana purapa oisin hainu thanjari ngasigi oinadi matang swaida kaina bigi mikup adu yawrakle mathangi episode ta anau baw kya amaga loinina amuk lakchege aikogi channel asibu YouTube ta subscribe tawiduna adongi feedback amina suggestions se comment oina thambiram bigi soidana kawbiganu pumna maktagi kaina bigi yathangadu lawjari bye.